Menteri Rangba Konrad K. Sangma hakahnya utrik no pra ula syem benta hakajing rakhi kasngi bakarpang ki perton yadari Armed Forces Flag Day. Hakani kasngi Colonel Gautam Kumar Rai Balasong That Director Sainik Welfare Board Meghalaya ula pendaj yaki medal bakarpang hasnakut kot jang Menteri Rangba. Thank you so much.